Najmladša publika včera mala na hodu uživac u premijeri predstavi Šlampavi Alibaba, to deta Nikoletiča, u režiji Ksenije Bojďanec, a u produkciji Dramskого studija Art Dom u kulturi. A робиш о тим, що перше ми були як збойники, представили ми перше, вибирали ми улоги і так, і весь ми почали з приповідку, перше Аладдін був, весь коли ми прийшли з сплячки, і так перше давали ми як нам було і так. Deci uglavnim chceli bi šitski glumiti, ale nie môžu vše šitski, mohlo bi še napraviti i vecej predstavi, međutim, to već šitsko tak vize spontano. To ti co boli možda bez prešloho roku, već tam ih tovariški, te već tak šitskih pouključujem, ali nigda ne pravim to tu selekciju, hoć znam, že bi trebalo. Dava mi možljivo, že bi še vyraželih to, jak se, jak može, jak zna. Predstava Šlampavi Alibaba predstaviše znova publiki 11. aprila na 46. dramskim memorijalu Petra Rizniča-Đaki. Decinska predstava Durni časi rediteljki Katarini Fejdi hostuje 8. aprila na dramskim memorijalu. Mladi glumci, kotrih zmenašči veli na probi, vredno šerihtaju.